Medafo mamema wo akwaba efambra emergency Ghana TV eso eneso ye da sronko a obade e de yenkwa akyeye na ebre aso se dwumedi a efa abrabo mu nsem nkrofo abrabo mu nsem a etoto omo na omu femu abrabo mu no ye de eba bedan wo nenenso story no ye owura bi a opani bi afa kwati kwan bi so achinchi wo monsa age omu dan enkrata emfie duni o de krata yi kokoje sika wo aban sika krabia mfie duni opani omukọ abusun yi kwaso omukọ akoje nkrata na otu stories e de kire omo ode omene ochina enne na opani ya bepie mo fidie ha se ya o srese empenifo muano no omuntumi enkonkoje fie no enkrata no na nsemwe ene nsempi ene ode etu dwanti kame ho ne yenkonkotie emra papa akwaba no mama Juma Pam. Yeah, that's it. Pacho within no. Pacho me de ya berima. Ya berima pacho free na bae. Me free anwe futu na me krumpa nya da womasi. Anwe futu. Ukrom ni adan womasi. Pacho ho na ha waja ya. Me nua ba ko enro Steven. Alas enro kente. Enro kente. Ah wono so wen. Wo kuma se ya. Wo de no kwa da so ne Promise Land Hotel. And a fence wall. Okay. Promise Land Hotel. And a fence wall. Okay. And you are something more to watch than a chira in but I did some Nancy Papa. Me pacho me offer we. No one can, and no yet the Japadema million penny. The million penny, and to 1 million penny no, a call no can was it. One chain of us or Bejabosia bank. And no way so Uncle Fat a dan home catamra. Enti me brade da no krata command eno anu no lo yenyo ye hunu biem enti me brate ase ye bono an ne kan afede oba ye hoda womanse a wo se wo tak ne nsaka krata no no de akoje ama krata na akodi bank enti obeji aba ene ye bono a me bra na wumfie duni me nso masom maka enti last year ena aye by chrome ena mdinima police ena omo kire the coin na police won chair say this me ball letter of administration e de ko bank ho me so mini bank ko de ko giye omo amiemo emfa krata no ko a wo ka wo mua aka na chesa fedie de ba ayi no lawyer president kan ye no a ye gina so on say ye mpe ne ma enum din ni ade nko na say ho ka no ma nya de a minya ese nko nso mu no eno an no ya twina besin samri eza jaba bia consumini ahodin ze kura me to me yare me sisi ese gize 40 something thousand ya me surgery mi kuto mi ba nyam kuto dwanyina kwa na cha wonu na krata no wani diem na krata no de kopede e wo enuro kente ho wo ye se okopɛ bosia e wo enuro kente aha e onu jibi no kente ni jibi enti won che no kwan ena no kente so onko fa nkrata no mre no ena ono ji nkrata no no kente ni ji nkrata no original nkrata dan ho nkrata nyina waje abe e wo tesa no fine dia me wofa owuye oduro kwaku oduro efie ya mo dia se ye an se enti ye dia fine timu se rent ye dia ma rent anipa tim se dan ho nkrata se mo dia chese ye dia na allocation ni niema nkrata na hia no a se afie na emre ye pesenka ye ma omuriniu obi abisa krata yeni nkrata na kodi wono no ho anka mo ton fie na ye nton fie no ye repair na mo repair the nkrata asem edosu mu an such as the developers ni bi aye omo ya mafie na ye dandanti akose amnem jise bi ebubu esi nti wonzo nti se ne bank bi bebubu no wasi no afa soro na mo mafa nti sha wo ne be ye eno na make ensha ento na jise munya kra nkrata ansa ena nkrata nso akodi no ho ena matena se amfie du afa ne monya developer oka oba be ye nti na afa na wo sa soro dabi ense wonu aba ma no ye friend said wo de krata ne ko be Joseph this year you come ne nipa na kasa brumpie emfre du ene ense wonu obo wa anya de o ma ana me pa cha wanya de because wonu obo no ena this problem we nyina adiamba because obo no se ko dwene abusua no ho a e ko be ye photocopy mom
ana akọ mo aya na mo hwe ye ne ye kase fie ha ye sua de bebrebe nti ase no enkrata bia so de koma president kura no fa photocopy na wo de original nkan ye ntam original nko si obi nsam eti wo nua wo bo no ono na abafa problem we nyina aba nsem odi aba de ana law no say no woje ye obo no wanye hwe na ye de no wanye hwe na nkrata na saka papa yi wo eno na penin papa ni mom di akoje eno tse oye penin na num ton ya ne nua ba te ho enipa ye nson eno so ono eno odi akoje na me pa cho wo nua ne wu ye no wo bo wu ye no mutena ase na wo tweda ne ye ni da no sansam na mpie ho ya babusia no se abusia no bia wo ne de ndi ya to abusia na bo no kura nwu emma abusia hie bia ya to bet obia ya to abusia ba kura kan se ya anyere ye ho anya de afie no ebeye ka le abusia be fa bi kan no okay enuro kenta se kente enuro kente no Steven ana ya Mr. Steven obey yie no a o ma ye che no a police for de ko ye no wantimi ankere bank no wa police for nanim wo se bank no eze yakodi Eco Bank for e wa Adabraka Accra bank na kodi Eco Bank for anti o mamu wono ana kwaje ye de ya de ya wo ye ma nkrata ana nkrata no so nya bia wo maje egu o mu no ye photocopy papa mami nka no kura wo mu nkira wo bank no krata wo de ko bank ya wo mu nye wo original no o mu cha photocopy ni ya the original na ya dan ama ho it is still an original no papa no ho original no papa no ya mama kese na de kese nkrata sem bia ye mempa ye mpa no de ama ye enye se me kan trans ya meti american me bra ne trans ya ka na ono na papa sa wo de ne ko police station wa pay mo kan eti ade na mo san start afa anko court sikasem dabi sikasema eni asem yo say papa no wa Mr. Steven wa say ya no okọ Nigeria but your friend ye nya no o say your friend no de waka bia mo ma ye ntie enu kra na mo bokra ma obeka ma mo stop oyi ai o de ye hwe bia hwehwe ne yabo say ya no kra sa papa say woto aso na case we no u process ya de obekọ court na wa friend na wa the original nkrata na enu kra na meka ntwa nkontompo da police ni kura statement ya we say yenko entry letter of administration enko bank ni nyina wa ha enu kura me ntwa nkontompo no secretary say no chain wo police station me koje busia no manya nkrata no wo chain wo police station no wo so de call bank no I don't think it's a bank for ebe nkrata no e the original na to abra wo mu ntwa photocopy ti bank na twa photocopy ya ba cho mu mi entie okay Mr. Steven no and I don't know afraid no kente yeah Oshafo ahaya japa wati ahaya japa bo hu moden so we case bi entrefie case bi entrefie fa case ni bra sorry the number you have dialed na kwan bia so ye be frɛ papa enuro kente ne ya bisa no sɛ ye no kure saa de a krata no ɛda wɔ no ho because bank bia ni ho mbeje wɔ region hello Mr. Steven hello yeah that's all about okay me ba okay ahaya japa yesra madam ewiase ba akoka ne de na ba akonka ne de na kese asam no yampa mu ani ne kure ti papa enuro kente wo so ase abakati wakati no abaye san friend na yemo na so ase papa like ebra no ngoyen o fra me so mo fa man arafo ahaya japa asem bia mu ya eja 7 eja hello eja nron kente ho te say me ho ye ya katachi ya da se papa ha ya japa TV so wa wunu aba na me ne obetwetwe nkomo ya japa
abrewagai na me no twetwe nkomo e wa Japan Santase runabout me ba cho woni eja ya oberima amene no me pa cho se na wonim ni nua no ye frɛ no wobo no amene no me pa cho kwan be na fa so e man krata bi bedi wo a bepem se ne omu so omu hia krata no a o se gi hello no di ka frɛ me no Dabi me pa cho we dia ma me no a wo ye adwuma no na frɛ wo the purchase nipa na ba ho no onti no ma biase sa onua no wuye no obo no wuye no yeah I was say omoye letter of administration and sign it miss agisa de naba adentira wo ono di krata no ko ono no di krata no ko ye what they call bank hello me ba cho daddy o de call bank ana ai ono di krata no ko ye enti ba ka cho mo se omunye ewu omunye letter of administration ni from ko ji mama muska amamko omukwe na no mu hia no omusa fama wo mo enti kekere se no ma no mu hia no omunye ne me muska no omukwe jumra ne fa ko je letter of administration no ne fa ko ji no ano no me pa cho daddy bo me kakra me pa cho krata no what they call bank bay number 2 bank no or the kwaji die wo ho me ba cho ono na me pese yehu sister onua panyin no e di document akọ bank ono so de kwen no ono de kwen no waka baby enti o so doji na de na akọ hokoji na uti fa o sapa akọ bank so hokoji ana na se obi be ko bank de nkrata akọ a eye bibia na bibi so no de ko na nkrata no na mebisa so wo de ko pe de yi ana o original no na ma wo mo eno na menti ase hello asra wo kana mo kana o peso beti de betalase we see obi afipa aja ko bank eni fa kone o ka be bia awase o mo letter of administration lam da ko ji sakata no eno anu no daddy menya samenti de wo kana se o on sansa na obi de nkrata be ko bank no ada so ko pay loan so no o di kata ko bank ya enye loan ko pa o di kata ko bank ana mi say bank be ya let's say TTB and no eco bank me ko me say o munye net administration ni fa ko ji no okay it's no letter of ye kwa ye twere de kwa na ubedi ye nimu ame yakọ anansa say daddy yes mama catch because mama 1000 e bi akọ okay letter of you ko di documents ni okay me bo o mun ani aye okọ ho le tifa wo fa wo so pen no fa wo yi I dey prefer simple nyana say Ghana card. Na for picture. Na ai onye panyin owu ye no. Ne ba so nka ho. O kan nyina akyerew. Ma frɛ se fa no me nyina bra na me fa nko na me ko gye yi no. Me fa prepare ma ma ka kyere sa on daddy me ba cho woni ne na kwa ya na. Yes man office. And that yes, the man opposite. Na me bacho, daddy me bacho, omu kwa ya no, omu je original ni nyina afiri ni nsam. Ana omu ya photocopy no omu ja original na man no wa fa ase no. Me tell say, I don't know. Omu nua no owuye no. Yeah. Aha, owuye no, omu anye documents bia, omu di bia kise obi na wu. And no dear what coming him and no na see enquire letter of a yin into so I know na me say wo ko bank na wo kwaji loan say they say mine na kwaji loan no say yan fa krata ankokwa loan no kwaji ye no ye ntimi kase woje dodo say and no dear waji loan and wo de krata ako na me say so wo de krata akwa bank
na ukope bibia won krata ni nyina ya gifri winsam ya ji original na na so mu twa photocopy busane se o di krata ko banja anya adano just no baji ana ni twa so mu twa photocopy ana photocopy e pa cho ana de maban anu na mi bisawo anu na mi bisawo okay Omo de krata ko ban. Aha. Ena ndoko na ngu. I was say well you go for no de krata so. Akosi na sa wa wu. E ti na me baje. Me di mani. Ne mo kwa o de kire no. Ye yi wa de ama. Na o mai krata na ma na ge so okoji loan no wontu anwie ya. E be da ni krata na ma no daddy. I make it simple. Yes, I make it. The awokano, Papa. Was some more about 1,000 gun penny any say. More about 1,000 gunners is that. And you know, correct. Nyana more fast than man 1,000. Hello. And you know, correct. And you know, correct. Nyana more fast than 1,000. Yeah, hello. Meet you. Hello. Meet you. Yes. Meet you, daddy. Me practice it. On now we just walk at the Nene opposite frame. Me di can manufacture. What is that? 500. I saw from corner ko katalo. The next door commissar Mediska. No maintenance no to the floor cano. Uni pese abeg we to kwachi. Ya pa cho. Daddy when him baby. So wo kuma se ya pese ya ba ho me no. E ba ho na wo kire ye mu ye. Na ye hunu kwa be fa so do kwa kwaji krata no yo me kuma se o de o ma fa number ma show me ba cho na ni kuma se kwa be ye be fa so a ye betimi anya krata yi me se ka no me show me show no be so no do ko pa cho me show and na show daddy o ba fra daddy won so obi eja pade o ekoye bibi sa daddy e be ha adwo pa na odi akwaje bo hello wose akena wodi akwaje odi akwaje di adwuma na me bra mpa krata enko ban na ka me bra no o kan want man san enko hello wo bra krata enko ban meet you hello and someone can also who say onti agenasi so wo beti asia no tin wo ka se bank no wo na wo je krata ne kwaji loan a wo de ye adwuma and then enko ban ya pensem bi ehunu mu wose wo na waji sika no onu na te ya wo kan ye ne ye ka eti ye pese ye hunu mu a na ye nyina ya nko bank wo na ye nko hunu gani na asaba finance ya daddy hello daddy meet you hello daddy meet you yeah sasem we maka chomse onua ogira hoi onia panyin no tie onia panyin no ani krata no eba na ase jojoja no ena osan ma onia panyin no wona osan ena no kre ma oh mama ena no kre da won kan no kro do kasa no hello e wa biza ha hello hello meet you me say ya be man no obegya wakasa no no mi won de kra ha no mama me yare ma bodam the kasa ne se all this character ko ban maka on your predicator ko ban predicator ko ban waka baby waka baby so na sana obako me asa obako ban asumesi no e wo so krakata na minya no wu na me di ade e ba dikrata no me di ade na di enti na okura ari ye bodi wa asemi mu daddy e di enti na okura no ni nua aba ya ba ma ye bodi hello daddy meet you me a businessman me a business crash me anomo na onye panyi ba se ohiye anyaka tititi ohiye anyaka dad so I mebua amasaka anyaka na sa ba we
ya fa krataa no ko obunya anya kan chai na wo fa da krataa yeah me di ni krataa iso yeah me di ni ba bi ya ho na sama no wa bank ho agene fo na san ye ansa na ko na anya bank be to fa ko fa enti wo wa di ko wo di ko wo wu wo di ko wo ko wo wu wo a enti be krataa na ukrase mini na wuji bakata na mamba ela cho anyaka no na yedo to say na sabre ya wo wuye na anyaka no esenyere nanis ela wa asa obuso wa so obuso en daddy nyam kwara asem papa nyam kwara asem tie asema ye kana ya nibrisam obi asase sam ne obi ajapade asam ne ye kan first ye busa wo wanka se wo sa anyaka kaya tete mesi wona mama so muti ya obediatem daddy what's what to anyaka anyasi anyaka no a bank for the chain na yi no ma na de koye no anyaka na wai me pa woman ska saying the koto obi de kata ko bank ye bendi ka jo kata ye bendi de kata na o ma ko de I just afford more. That's what I'm on. Okay, Nisanka. Let's you. You can Nisanka. I was on Nisanka. On me a call. Need not Yama. Papa, CSA, Daddy Gabi, and some Banaya. This should not Daddy Bianca, because some people wouldn't know what bank. Someone could Daddy. No. Daddy. And Japadiano, anyone, young farmer. I think Cracker. Daddy Daddy apacho dia ba bay wo dia sreme da be mra na me no metrase so number ni ai daddy so number ni me pacho daddy ai me pona na freu na wa kire me tamu a me ba beto na me ne wa ba metrase why okay eti me pon me san freu okay papa ma asem we ohun ye ka se ye chi a ene Yemye wankamu no kure eti be pacho winning baby nya abotre mai mati what na senti na ache no enya she wanya ba ha no yes ye de betimi aye mati ene no wo ka mati mama ntina maba no me wa abotre pa but eduru ba bi abotre ne nya adwuma bi mu nya abotre ntina maba no say na anye ya Ghana constitution ye adwuma ye ni aba boado akokot ne ya afaka no peja wumu ndamase yani aba boawo ne ye de wako me ba twa mo mpe baabi mo hwe baabi obe fa nsa yani aba boawo de wako court na ka no yani ayafa na afi woni Ghana aban akwa kasa ewiase obi ajapade obi ntimi mfa ne nsa bonkum anyi obi ajapade obi ntimi mfa ne nsa bonkum ntina me se wo fie se wo ye oba se wo ye bema entrance ama obi enchire won sanwo ne wo mbo yem brajapa na braso se wo se Ghana fo bu kwa hoyehia mu no ye boa wo mo bedafo yakoshe video no aba na ewiase mu ayewei se wudi no kre wo ye bibia na ma no kre ededi wo mu a eya na abrebia no ye de ho han wo but se wo de ntro wudi akoshi ewo udwumadie biara mu a eya ho kire na de bia ho be kire wo senko wura yi edi ne kure ma abrantie na ode pepes ne bae na ka we nka bibia asem bia mbisa no ose ye de dinanim na kokwaji sikama no kwaji loma no wona wo ha kwaji bida na ose na ede dianim na kokwaji ma no we nkanya asem bia kire su bia sa nanso esan kwase abuo nti eni wani ate wo ye uhu ne se wani ate nti ena wo je nkrata no ena wo de kokwaji sika ne fae wo de kokwaji sika ne fae yo afen yo abusua na basa ye den
fankrata na mo baka fama de mo ma eno so da ne man so twen senka wudi no kra nka we nyina nkonko famba abusen omudi so mubufu omutu sa na mo we fise ne awo ye no ekwan a wo fa so ne omu edi asem no emfa ne kwam oni omandi ne ye nanso enya asia wi asem bia ni hon ma eba ye de sika na ede edwudwa ye de anu ya na eka ntinya meka kire busua na ne se meka kire nuanom ne se omunya abotre na omu de ne openini ka se process bi wo ho e wase omu fa so ansa na omu saka nkrata omu fa so se ne be ya bibia ebetoto na akwam omu de yie ato yie bedofo me de besi ase ye ha emergency Ghana TV nana akosua adepa ene medin da se ne ye besan so ahia na mum mesra wo pa wo chewa ase wo be like video no wa share no wa subscribe e de ama onua na afen so wa drop wo comment no e wo comment section hono mo e de ama me na bibia so etutumi atoto na akwam ebusua da se ne ye besan so ahia biem makra. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.